Sanibonani siyabingelela. Lapha ke ngifuna ukuthi sike sichaze iphupho. La khona uphupha uzibona ufuna i-toilet okwakunye uzibone use-toilet. Lelo phupho lelo iphupho elikakhulu kahle lisondele kakhulu ku-spiritual. Iphupho elisuke likhomba ukuthi wena usuke udinga lento okuthiwa ke-purification. Abanye-ke banokuchaza ukuthi iphupho elisuke lisho izichitho. Isichitho ukuncola. Iphupho leli elisuke likhombisa ukuthi empilweni yakho kudingeka lento okuthiwa i-repent ezindleleni zakho ezindala noma ekungcoleni kwakho okudala ukwenza. Iphupho leli elisuke lilethe ukuba likuphaphamise ukuthi wena uphenduke ushiye izindlela ezindala bese ufuna-ke ukuhlanzwa uNkulunkulu. Ake sifunde-ke la Mahubo 51 sizofunda u-6 sigcine ku-10. Bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni, wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Khumbula sithele iphupho leli iphupho elidinga i-purification ukuthi wena uhlanzeke. U7 uthi ngihlanze ngehisophi, ngihlambuluke, ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa. Uma uzophupha uya etoilet, ngiyakuphindela futhi. Uma uzophupha uya etoilet, iphupho lelo elisuke likhombisa kwelikamoya ukuthi wena udinga ukuhlanzwa. U8 uthi ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo owachobozileyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. 10 Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Usuke udinga ukuhlanzwa uma uzophupha ufuna i-rest room.